هەلمەتên ئاریکاریە و پشتەوانیە لە کوردستانە سووری دەست پێ کردن. نەتەنێ ئەنجومەن و پارتیên سیاسی لێبەلێ کەسایەتیên civakî û herwiha xelkên guda li devera derikê dest bi hilmeta arîkariyê kirin bû birayên xwe yên Kurdên Êzîdî. Roja duşemê rêkefti 11 heyva 2014 malbata Mihemedê Sofî Abdullah Muxtarê gundê Baneqesrê firavîna penaberên Kurdên Êzîdî yê li kempa Bacirîqê çêkirin ser yarmetiya xwe ya kesane. Li gundê Baneqesrê bi navê malbata Sofî Abdullah ما گو ام جی همه قاربن یعنی مساعده کی بکن هر یکیش مکات چه ام کارن ام جی مساعده کی بکن وجبک خوارنی بدن وا جامیرا و وضعی وانا خوش بوا و المخیمه بدیه باجریقنا یه نوروز سکینینا نگر کی دوری منا ام جیران جمتی خواستن ام ویتشتی ببرای خوی کذره بکن ام حمو آری هفدو بکن هر وها روجا 12 هیوا 2014 خلکن گندن Baneqesrê bi tevayî دوباره firavîna wa çêkirin. ابي خوانه شتكش برايم كردي ازيدي لاجبي خوشبر بين ام خوانه شتكن مساعده بوارد كم داوي غوندي Baneqesrê ام مستعدن ام في خوانه جواجا انساناره چدكن کوچبر بونا هاتنه ويدي مالي مجاني محموم مستعدن ام برواده بدن او جي كردن وكمان هجرين هاتنه ويدري و اوی ارکی وکو ارککی نتوی دبینن دبیجن هون لمالا خونا و ام آمادن پاریه دوی زاروکی خواه بگهینن و اب ناوی گنده Baneqesrê ام وی خوارنه چیتکن اهل ما یه شنگاله کوچبر بینا هاتنا قامپا نوروز منطقه دیرکی دا ام هر دمی آمدن شوارا شو وقتی ورن بلا خو حساب نکن غریبن كأنه ناف اهل خودنا ناف شنگاله بخونا شو وقتی ام مستعدن باریا دوی زاروکی خواه بخن بگهیننا و چه طریقی ما بی ام هر دمی خودش بو خاطر ملاتی می هاتی ازیدی و برای من و حمو ام تفدا آریکاریه دکن ملات تفدا اهل Baneqesrê تفدا خدانه بر و ام چیت کن جوارا و تدبینی و بلا غمی نخون اوجی برای من و اوجی ام چلو بخون اوجی بخون اوجی ایرو کمنه ام چه بخون ام تفدا خون بلا تغما نخون هلمتن آریکاری و پشتوانی جبو براین کردن ازیدی لهمو گندو باجاروکی دیرکی بری ودیچه نها ام لگند Baneqesrê نه کو توای خلک گند آریکاری کرنه بو پیشکیشی براین کردن ازیدی بکن لکمپا نوروز لباجریقی بر براین ازیدی زانبن ناو تننا لمیدانه دما کو اب گروپن تندرون خودنا ناز شروا بکن زانبن کرد حمول پشتا براين كردن إيزيدنا وزانبن قامشلو حلبجيا آمدا مهابادا هركس لبشتا و براين كردن إيزيدنا وتوائي كردستانينا جگوند Baneqesrê أحمد صوفي آرك تي في